Biz endi mana mazhab bo'yicha ham ko'pchilik olimlar fikri bo'yicha tarovih namozi 20 rakaatdan turadi. Bu Abu Hanifa mazhabi. Abu Hanifa mazhabi ham Shafi'i, Hanbali mazhablari, Maliki mazhabida degan bir fikr. Buning asli qo'yan kelgan. Shulay boshqaramiz. Ham endi kimdir masalan chiqib ketay ekan, onsa endi ikki turli bo'larga mumkin. Ya ul chiqib keta, oshig'a masalan ko'pmidir g'ibat qildi degan anlari qaytib yo'l itirga ertaga ishga borasa bor deb masalan oshig'irga mumkin endi. Onsa har kishi o'zini bilar. Ya endi 8 gina jetdi, ham menga shul jetadi deb o'ylovchilar dag'am bor. Mana hozir anlatib ketasim keladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan kelgan hadislar. Aisha radhiyallohu anha aytam, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zi Ramazonda dag'am, boshqa oylarda dag'am tahajjud namozini 8 rakaatdan ortiq o'qimadi deb aytadi. Chunki Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ul bir-birini qadat etib olsa, davom etaydi qadat. Lekin bor boshqa sahobalar aytadilar, Payg'ambarimiz 8 ni tugul 10 ni o'qidi deb aytadilar. In boshda 2 rakaat namoz, anlari tahajjud, anlari ya'ni 13 rakaat bo'ladi, witr bilan birga 13, deganda 11. Ya'ni menamda endi biz ko'ramiz Payg'ambarimiz 11 nigina tugul 13 nigina o'qigan. Bu bir. Ikkinchi masala, Payg'ambarimizdan tungi namoz nechik bo'ladi deb so'ragach, Payg'ambarimiz aytdi 2 deydi. Masna deb aytdi. 2 deb o'qi. Agar degin tong otuvni qo'rqsan, witr namoz o'qib qo'y deb aytdi so'ragan kishiga. Mana bunda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shiklamadi. Necha rakaat ekanini shiklamadi. Tong otgancha endi witr namoz o'qib qo'y deb aytdi. Shundan Payg'ambarimiz vaqtida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam tarovih namozini o'qidi. U masjidga onun betini yurti ko'rinib turaydi. O'qidi, ortida kishilar yig'ildilar. Ikkinchi kunda ko'proq kishi, uchinchi kunda tog'ida ko'proq kishi yig'ildi. Butun masjid to'ldi. Payg'ambarimiz ortidan o'qidilar. Lekin onda kelmadi necha rakaat o'qiganin. Payg'ambarimiz necha rakaat o'qigani kelmadi. Lekin Payg'ambarimizga yerib o'qidilar. Shundan so'ng 4-kechni Payg'ambarimiz chiqmadi. Sahobalar keldilar masjidga, kutib o'tirarlar, chiqmadi. Ertangi namoz o'qig'achgina chiqdi, ertangi namozga chiqdi. Ertangi namozdan so'ng sahobalarga aytdi: "Men maxsus ravishda chiqmadim" dedi. Chunki men qo'rqam Alloh taolo farz etar debdi. Mana bu g'ibatni, hali bu bitindi Ramazon oyindagi g'ibat bitindi. Demak, ayrim şuroqlarda Payg'ambarimiz hatto sunnatni da o'tamagan, o'zining qavmin bir tartibga o'rgatirish uchun. Onda şuroqlar bek ko'p. Payg'ambarimiz maxsus ravishda ortiq so'rov bergandan tiydi. Birov so'radi Payg'ambarimizdan: "Yil sayin xo'sh qilarga kerakmidi?" Payg'ambar indashmadi. Tog'i bir so'radi, indashmadi. Tog'i bir so'radi, yil sayinmi? Yo'q dedi. Ortiq so'rov bermagiz dedi. Agarda ayyi deb aytsam, farz bo'lur, ham o'tiy olmassiz dedi. Ortiq so'rov bermagiz dedi. Chunki mana bu vaqtda hali vahiy kelib turadi. Payg'ambarimiz bek qo'rqdi, bek sog'liq bilangina ishladi. Chunki ummatga og'ir bu javoblilik. Alloh taolo bir-birini farz qilay ekan, uni o'tamasang gunohli bo'lasan. Hali shunday rivoyatda bor, bit payg'ambardan orttirib ishlarga tirishuvchilar da bo'lgan shu ibodatlarni. Ayye, shunga payg'ambarimiz qat'iy ravishda tiydi. Men sizdan Allohdan taqvoliroq, qo'rquvchiroq, mana men ishlagancha ishlagingiz deb aytdi. Men dedi uylanam degan. Men dedi tungi namozda o'qiyim. Men shul vaqtda yo'qlayim degan. Oshim degan, itdagan oshim hamma shu shunday dedi. Qo'y bir kishilar men bulay ishlamayim deb aytgach, payg'ambar ularni qat'iy ravishda tiydi. Mana bu tartibni saqlarga tirishdi. Shunda dag'in tarovih namozi to'g'risida aytdi. Men qo'rqam dedi farz bo'ludan dedi. Payg'ambarimiz vafot bo'ldi. Abu Bakr vaqtida masjidga kishilar jiylanlar edi. Turkum ravishda namoz o'qiylar edi. Umar vaqtida dag'in shulay yo'q. Shul hal davom etdi. Shundan so'ng Umar radhiyallohu anhu ul betinde bik ko'p islomda mana ul tartib keltiruv masalasi onda ko'p bo'lgan anda iberlar. Shunda ul ayta, aydagizni bir imomga qo'yamiz. Tarovihni. Ubay ibn Ka'b eng yaxshi Qur'on o'quvchilarini saylab ola. Payg'ambarimiz uni eng yaxshi Qur'on o'quvchi deb atagan edi Ubay ibn Ka'bni. Shuni imom etib bostirib, ham bir jamoat bilan o'qirga qo'sha. Shundan bir kunni shiga butun xalq bir jamoat bilan namoz o'qiy. Nindi ko'rkam bid'at deb ayta. Yangilik. Yangish ma'nosida endi shunday yangilik deb ayta. Shunday vaqtdan musulmonlar tarovih namozini masjidda jamoat bilan o'qiy boshladilar. Mana bunda so'rov tuva. Ular 8 rakaat o'qidilarmi? 20 rakaat o'qidilarmi? Qo'y bir rivoyatlarda kela 8 rakaat deb kela, qo'y bir rivoyatlar 20 rakaat deb kela. Mana buni olimlar turlicha aytadilar. Mensi durustroq degan bahs bor. Lekin biz buni jiya olamiz nishik. Boshda bo'lirga mumkin 8 rakaat, uzoq bosib turga kerak. Jinglaytirishing Umar radhiyallohu anhu 20 rakaatga so'zam. Ammo lekin vaqt yog'idan baribir tegi 8 rakaat vaqti. Chunki joylaroq, mana masalan sen yarım soat bo'yi bosib turganchi, ne uchun yarım soat deganda, ana olimlar aytadi, sizda aytganingiz bor ana, chunki payg'ambarimiz raqoqat sayin
Бақараны хәтта укып чыга торган Әйе, булган. пәйгамбәрбез Шуңа озак күрә- итеп укый торган була. Әйе. Бер рәкъгатта Бакара сүрәсен, Әл-Гимран, Ниса сүрәләрен укый торган була. Әйе. Шуңа күрә менә монда инде 20 рәкъгатка. Ни өчен без шушы 20 рәкъгатны гомер калган дип әйтәбез? Чөнки Рамазан ае бит ул, ягъни менә бар хадисләр бер сүзне мисал өчен әйтелә дәген, аны башка кешеләр тапшыра. Ул бүтән кулланышта юк, фақат бер әйтелгән вакытта гына бар. Әмма ләкин Рамазан ае бит ул бер сүз түгел, ул бит гамәл. Ягъни мөмкин түгел. 1000 ел буе безгә килеп җиткән гамәл, ул ниндидер бер сүзгә генә таянып. Ягъни Куфа шәһәрендә, Мәдинә шәһәрендә, төрле төбәкләрдә намазны 20 рәкъгатка калдырганнар икән. Ягъни әлбәттә анда булган, мисал өчен Мәдинәдә 36 рәкъгат укучылар даган булган. Имам Маликтан шундай килә, 36 рәкъгат теге арттырып укыганнар инде, соннарын күбәйткәннәр. Ягъни бу нәрсәне күрсәтә, алар 8 рәкъгаттан арттырудан курыкмаганнар. 8 рәкъгатны арттыру дөрес түгел дип әйтмәгәннәр. Менә шушы мөһим. Шулай булгач, 20 рәкъгат менә хәзер инде ул бер тәртипкә салынды. Гомардан килде шушы 20 рәкъгат һәм таравих намазы 20 рәкъгат дип карар кылынды фикъ китапларында. Мәчеттә 20 рәкъгат укыла икән, без аны укырга тиешлебез. Ни өчен? Чөнки аның савабы артыграк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, кимдәген ким имам белән бергә башлый икән һәм имам намазны бетергәнчегә хәтлек имам белән бергә намазны укый икән, аңар төне буе намаз укыган шикелле савап языла. Ә кем 8 рәкъгатны укыды, чыгып китте, алар төннең башка өлешеннән мәхрүм булдылар. Шуңа күрә Рамазанның һәр минуты дагын, киченең һәр мизгеле дагын кадерле. Имам белән бергә укыйсың икән, сиңа бит савап языла. Артыграк языла. Шуңа күрә менә безнең дини назарат тарафыннан мәчетләрдә 20 рәкъгат укылырга дип таләп ителә. Үзе безнең мәчетләрдә аңлатабыз халыкка шуның савабын. Фақат монда инде һәр кешенең үз эше, үзе аңларга тиеш. Рамазан ае гел килми ул. Рамазанның таравих намазлары дагын гел булмый. Савапны теләмәгән кешеләр шикелле чыгып китәбез кызганычка каршы. Ярар, сезгә савап калганыгызга булсын, миңа савап кирәк түгел дип. Миңа шусы җитте. Миңа шушы җитте дип чыгып китәбез. Ул алай түгел. Зур галимнәр менә Имам Ахмад мисал өчен. Имамның хәтта турып киткәнен көтеп тора торган була. Чөнки хадистә килде, хәтта янсариф имам. Имам киткәнче дип килә мәсәлән. Менә бу мәсьәләгә дөрес итеп карарга кирәк. Рамазан аенда менә мәчетләрдә таравихта Коръән хәтем кылу, ул кайчан тәртипкә кергән гамәл? Менә шул Гомар радиллаһу вакытында инде алар Коръәнне укып чыга башлыйлар. Галимнәр аны әйтәләр инде сөннәт яки мустахаб дип әйтәләр, Коръәнне укып чыгу. Коръәнне бер тапкыр булса да укып чыгу. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга Җибраил килә иде. Җибраил Коръәнне укып чыга иде. Ягъни менә бу инде Пәйгамбәрбез вакытында Рамазанда Коръәнне укып чыгу сөннәт. Әгәр дә таравихта укып чыгалар икән, әлхәмдүлилләh. Әгәр дә таравихта юк икән, мәчетләрдә өйлә намазыннан соң хәзер Коръән укыйлар, шуларны карап барсам була укыганнан. Я инде үзен өендә тырышырга кирәк, Рамазан аенда Коръәнне укып чыгарга. Менә бу инде Рамазан аеның ул иң олуг ибадәтләреннән берсе.